یک بنکی میں اڑان دے ہمیشن کہ ما بلوچیا ما خاران والا وتی وڑا نمشتا کننے ما قرآن سنگت وتی وڑا نمشتا کنن تے تنیخت یک مشترکہ گوشن نا کہ ما درا یک چیز اتفاق بھی میں کہ مارا کرتگ لکھے گی یا کتگ لکھے گی یا رابیں گپی نہیں ہر کے وتی ڈائلیکٹ نمشتا کا لیکن چیزیں بنکی راہ رابند بائدن ٹینک بھی میں کین کا واد گوستا کہ ما آر ما رسم الخط گوشن نمشتا رابند گوشن آ ٹینک بھی تھے دومی تو بعض جوانی جستے کو کہ اما مستشرقین استا یا در ملک انگریز بوتا گا عوام بلوچی زبانے والا کار کرتا یہ چیزوں پدر ہیں کہ ارچی کے وعدے کی ما پٹپو لے کنا ما بنکی والا ماوان چیزو رہا عوام پا نیک نیتی کار کرتا آوانی وتی ارزشتی بوتا آوانی وتی ارچی کی نظریہ لے کے بوتا عوام وڑا کار کرتا مارا اسرا اعتراض دیگا بیس اعتراض نہیں استے نصر مارا ایشن کے اگا میں وتی بلوچاں کے بلوچی جانتا ہوں ہمیں کارا ربے کرتے وڑا بوتا کو بازیں راستی مرچی پدر بوتاں گے تنے وادی میں نو دربر ہمیں جو دو کوشش تائم کہ بلوچی زبان ہے کس دیم رہی اما مستشرقین ارچی کار کرتا باریں چھیپے میں کارا بلے ایک چیز یستن کہ اداری مردم بوتا گا آ گوتی کارا سک یعنی کمٹمنٹ بوتا گا آوانا بعض نظروں باوجود بھی پدا بھی آوانا کا پٹو پول کرتا ارچی کی آوانا آوادا دستیاب موادان رستا گا ان ارچی کی ودا مٹیریل رستا آوانا ہوتی دے میر کرتا آوان کار کرتا بنے ایشن کے چیز اگر زبان بیچارہ آوانم زبان بارہ کم کار کرتا پدا بھی لٹریچر دیما کہتے ہیں تو تا مزن وادی بلوچی زبان یہ چیزیں راہ چار بوتا کہ بلوچی زبان چوڑ نمشتا کنک بھی ڈاکٹر صاحب تگاب دا پشاد با چا خطر عبدالحمید فون آئے مائی جس کنے بھائی السلام علیکم عبدالحمید بلوچ جی السلام علیکم عبدالحمید ہلو السلام علیکم میں فون کر تو گپ پائے تھے جیو ما ہمیں گپ پائے تھے کہ آوان اروڑ کے کار کرتا بلی نیشن کہ میں بنکی مکشن نکاح نمائیں کہ ما امود اچھی بازیں چیزاں زورا پٹو پول کنا بلی پدا بھی زبان ہے وہ دا کار باس کم آوان چیزیں شیر یک جا کرتا آوان جمع کرتا ہر چی کہ آوان گونڈیں کاریت بلا شاوانی کارا پد تا وادے کہ ماوتی کار بندات کو پدا دا مزنیں گئے پہ ہستے پدا ہمیں گئے پہ وجہ پدا ما پد منتق بوتا گا نوی ایک مزن یعنی برے دورے تا بیس کمی کرنا میں چیزیں پچارا کہ میں اولی ناول 960 پدے گے یعنی یہ دم اثر بوتا گا ان کا ما لیٹ ہے ماوتی افسانہ بچاران ماوتی بازی ارچی نمشتا ما سفر نامہ ہوتی بچاران تنظم مزہ بچاران ارچی کہ میں ردانکی بار ہیں یا مڈی ہستے میں بلوچی لفظان کہتا کچھ ہم وعدہ چے میں شروع کرتا ماوتی پٹو پولم بچاران تنے وادی میں پی ایچ ڈی 20 نبائیں یعنی 20 کمی کرنے تھا مارا پاکستان میں گپاؤں در ملک کاستا کار کرتا بازیں تنہیں 20 تنچیں بلوچ مارا نرسی تنے وادا انو ماشاءاللہ بازیں بہ گئے بازیں نے ویبا بو گئے بازیں پٹو پول کنا گئے دیما آؤ کے روش باز روشنا ہے اور باندات میں عاقبت میں روشنا ہے مارو میں تھے بلے یہ باز سلو رو گئے یہ بلے کمی نے تیز کنک بھی تھے جی شرف درہ زبان لفظان کے اول ہاں کارانی باب تک اب ہو گئے تو لازمی ہر یونیورسٹی بھی آئی عمرے بھی دنیا کا یونیورسٹی بام آہانی عمرو میں یونیورسٹی یعنی عمر چارک کپاں ما وتی عمرہ چارک کپی لازم نزوری بام بلے چونکہ ڈاکٹر صاحب ساریہ گپی جائے کہ ہم چکار دیما کے آہیں نزوری درد کو کنا کوالٹی نیم گشو تکم شربدار یا ووش تے ووش تا پداوتی مجلسہ دیما برے جی شرف داران یا کرندے پدا وشت کے مجلس دے مرا ہوگائیں بلوچی زبان لفظان کے دیمروی بابتا یونیورسٹی یعنی کردے بابتا مجلس ہوگائیں تو یہ جوانے گا پہ کہ پاکستان سطح مختلف یونیورسٹی کار کرے گا مزانت کار زبان شناس یا لفظان ہوتی عظمتان پیدو کرنے گا یہ والا زائدہ آنچو میں پروڈیوسر میر احمد کاکڑ میں جستا ہے کہ سندی پٹپول ہے والا کہ سندی پٹپول کے کیا یہ بنیاد ایک ڈگری رسی ایم پی ایل پی ایچ ڈی ایم اے ہم کورس ہوا ایم اے تو کہ ہم ہستے ہیں بی اے سے ہم ہستے ہیں کہ اسائنمنٹ ہو ریسرچ پیپر ہستا تو مجموعی طورہ بیچارے نزوری ہر جگہ بود تو کم بلے پدا بھی بعضیں چیزیں انو دیمات کا مطلب اگاں بعضیں حوالہ مختلف سرحالہ نسرہ بنگپا نسرہ کمپائلیشن بودتا اور بعضیں ہاوڑیں پٹپول نہ بودتا کہ چونکہ کنگی بودتا پرسے کہ بعضیں انچے پٹپول دیمات کا کہ اما مواد یا جا کنگ بودتا کم بلے ماں ایشاں ای واسطہ حوصلہ افزائی کنن کہ ہر چکاری کی بھی آئیے وتی بستر یک فون ہے میرا فون ہے کچھ فون ہے بعد سوال بندو السلام علیکم پیٹی بولان وعلیکم السلام جو روش ہے جی عبدالحمید چکترہ وشت کے مراکش آ جا
وشنام بات ہے شکری دوی معززی مہمانہ موشد گشا وجنام بے پروفیسرہ جو نشمہ جوڑوشت تھا باز مہربانی وش بات ہے سلامت بات ہے جی وجہ تو سلامت بات ہے انشاءاللہ اور بات کرے قرآن بے گئے آؤ جی جی پٹول بے گئے بلوچانی لفظاں کو زبان ہے حوالے بلے مقصد یک کچی پلیٹ فارم ہی لوٹی نا یہ چیز واسطہ تو ہمیشہ کے بچار دا انگریزانی کمو یعنی کمو نا بعض یعنی انگریزانی چیز بھی تو ظاہر ہے اور بھلے برحال مانچو اس کو اسی ہر 50 کلومیٹر آتی رند لہجہ بدلی تو ادا بھی ہمیں چیز ہستے دا عربی دو عربی کنن تے بھلے منی خیالہ ہر 50 کلومیٹر یا تو بکش 7 کلومیٹر رند لہجہ بدلی برحال یہ چیزیں کارمرد کرے گے واسطہ چی کنک لوٹی مین چیز چیئے ایجوکیشن تو ضروری ہے جو لینگویج ہے بلوچانی آ سکے گی عالمی ہے بھلے نی کسانی اچھی چیئے کہ کامیڈی باز ہے نا یا قومی نہیں او دا ملکہ ایران سائڈ بھی اب کم لہجہ بدلتا برحال اسی رکھے لگے واسطہ چی کنک لوٹی مین چیز چیئے یونیورسٹی وہ جو واسطے وہاں ڈگری زیرگی پی ایچ ڈی کرنے کے بعضی نام انچو کہ پروفیسر صاحب دورتا یعنی پی ایچ ڈی کو تا یہ لفظوں کے حوالے بہرحال گپتران باز جی عبدالعبی کی بدک منتی سوال ہمارا سربو او پدا مانو زائدہ کے ہمیں سوالہ کرنے گا دیشہ پتا ڈاکٹر صاحب دی ہمیں سوالے جواب آدھا ما ہمیں گپا ہے کہ پدا وجہ عبدالعبی دے جواب دینا کہ سندی حوالہ تو بعضیں کاری بودتا مطلب فکشن مختلف بولیں قصہ نسرا بودتا افسانہ نگارانی وہانی افسانہ نسرا بودتا شاعرہ نسرا کلاسیکل شاعری مجموع طورہ بعضیں چیزیں اتکا و پدامی تیسیس کتابی شکلات کا بعضیں چیزیں مطلب شنگ و شانگ بودتا بلے یکی تیسے تو کا آوار بودتا مرچی اگا کسی ڈرامہ اسرا کاری بکا تو ڈرامہ اسرا بلوچی ڈرامہ اسرا کاری بودتا کہ آب تو بعضیں ریفرنس و حوالہ گندے بعضیں ہمیں کہ ڈرامہ اس طرح کاربو کی مواد گندے ایک مثال دیے گا یا کہ گیدی شاعری بابتا گب بھی یہ دیکھیں دعائیں پہ بھی تو یہ مجموعی کاراں چوٹ گند گئے سندی تو وطم ایمپیل ہوتا ہو تیسس ہوتی کمپلیٹ ہوتا جی سر انچو کے سارا گوشت پیسرا کہ میں گورا پولکاری دو رہا بنتا دو وڑا پیما یا کہ سندی ہے کہ در سندی ہے سندی جستا سندی ہشیں کے یونیورسٹی ترا یہ تحقیق رہ بندہ سوچدا در سندی جیڑا ایشیں کہ ہر کس دیم پا وقت پولکاری کنے گئے بلے یہ معلوم نہیں کہ منا 6 رنگا کاروتی بندات کنے گئے 6 وڑا دیما برے گئے سالانی سال ہوتی گوازند کا بلے وہاں دیکھے تو سندی پولکاری ہے روے تو یہ کورس ورکی بھی کورس ورکی تہا ترہ سرو سوچ کنک بھی کہ تو ہوتی پولکاری 6 رنگا کنے تو ہوتی سرحالن چتو گچین کنے تو ہوتی امیں نکانا چتو مچ کنے نو گپ ہشیں کہ میں امینچو شاہ دربر جائیں مزن شاہ دربر جائیں ہاں کہ دا مثلا تربت یونیورسٹی ہیں میں بلوچستان یونیورسٹی ہیں یا علامہ اقبال پور یونیورسٹی ہیں کہ دا کار ہوا گا ہم اے ساتا اگر بیچارے پولکاری ہے چوشکے میں بلوچی اور نوکی سندی پولکاری حساب کتاب شروع ہوتا پمیش کا یکی تو آلے والا نہ رسیتا گا اشیت کا یک مزنی نزوری ہے میں اوورال پاکستانی لیول آئیں معیشت آنا نگوشن کہ میں وطی بلوچی ڈپارٹمنٹ حوالے آئیں میں گورا ریسرچ میتھڈالوجی کے تحقیق کے اصل بنیادیں منی چم نظرہ پاکستان تہا گیشتری میں جامعات صحیح رنگا دیما یارگ نبی پمیش کا میں اسکالرز میں امین چو محقق ہاں یا پولکار ہاں یہ جوہد کا نامہ گونڈے سرحالاں گچین بے کنی او پا ایشانا گو ہما ٹرشری لیول ہے مثال کتاباں چھے ایشانی پولکاریہ بکنے او وطی تھیسیزا سبمٹ بکنا ہے یک کے تو اشیاء تہا ایشی کہ وحد کم میں پمشکائی کارا کنے گئے میں یارندی یک انٹرنیشنل یعنی کہ تو بزرگ میں استاد اتکا میں ورہ یک لیکچر داتا گا تھی آئیے ڈننے ملکہ ونتا گا آئیے سمبل یک گپ پیجت مگو میں مردم کہ ہمیں کے لوکل ہاں وطی حسابہ کے کار کنے گا ہاں کتاباں نظور انتے اور رواں وقت پٹو پول کننتے اسی ارزش گشتے رہے یا ہمیں کے کچھ کتاباں وسیلہ ضرور انتے آیا گوشت انگریزاں چا کجا رسیتا آیا ہم یک بنیاد ایر کوتا نا آیا گوشت اولی درجہ تو ہمیشہ کے تو عمودہ چے بنیج بے کان کتی بندات بھی نو سندی پولکاریا
कार बाज बुआ गए और हम जो गेस्टर कार भी तरह शर्मी और बते तो क्वालिटी शक्ति अवल सर ती क्वांटिटी हिसाब भी तो पिसर क्वांटिटीज गेश कने हंचो के लफ्जां के तहा पिसर क्वांटिटीज दे मात का नु क्वालिटी सर कार बुआ गए पमिश का हम जो गेस्टर में बरा पोलकारी भी देम तेरा आयो की चीजें सालारन शर्तरे पोलकारी भी हंचो के सर जिया साहब गबजा कि मैं बरा लसानियात हवाला कार नीस्ती नबो के बराबरी मैं बरा लफ्जां के तहा पदाहा कार हस्ते लसानियात हवाला बिल्कुल कार नीस्ते और पदा बायत इश्य सर गेश्तर कार भी और लसानियात बार बलूची तहा गेश्तर नु बुआ बलूटी तो हमेशा ये पोलकारी कम कम मानो देमरवी का नाम है जी शरबदारन का बजस बुगान लाजम सनदी पोलकारी वाला बिंदाती कारा मतलब पदा भी अहम कारा लाजम एक कार दुमी कारा फर्क कम बुत का मतलब पदा भी अब चूँकि वक्त गुजाम भी आहें तो का तब्दीली बुआन भी शफी आहांग भी वो हमें उम्मीद आगूँ डॉक्टर साहब मनकला अब्दुल हमीद सवाल माइशे गिशिना कि बलूची ज़ुबान गालवार वाला चारे बिना मैं रोदरत के बलूचिस्तान मर्दों रोदरत के या डेरा गाजी का निश्तगम बाज़ मर्दों बलूची गप जनेशन देखा कि मैं मनी ज़ुबान देगेरी बड़े बड़े ना वशां भाई ती ज़ुबान डायलेक्ट और कुदरती और किलोमीटरी पर की भी तो ओवरहाल चुके अब्दुल हमीद सवाल हैं इसे छूं नज़दीक करने की कोशिश करें और ये पर कुदरती है ये बात चीज़ें जो बुनियादी ऑपरेशन की ये एक बास कोने नबरियत कि जी 50 किलोमीटर ज़ुबान द्रोशो मट भी आप 50 किलोमीटर पे शाम गुशबू था कि तरह नमाज रोचा गए तब मासराती हस्ते मरोची 50 किलोमीटर अगर मरदूती मोटर इसरा या रहते हैं तो 50 किलोमीटर हमें वड़ के यानी एक नेम के लाका तो सरब है अर्ची रा खराब भी पता भी तो सरब है मकसद कि आ कोने वादे बरत मर्ची बांदा अवर हाल और अमाज